Kızıl Horay'nın Irkutskaya bila magistralnaya kudumcularında sölgü çıldarda çağa Hoykat pajnarının çağı sonunda mögülerde gövde pegeleyini eskerip olur. Çağı mikrorayonlarının tutunu pegeleyini bile çergeleştir. Hava kırıdı jirviz Horay'nın gezeyinde köy alçurtar pajnarının çurtaşları kvartiralarında su ağımının küçün sulara bergeninde homodallarını kiyirip çağı tutungan pajnarını şakol paydalga burudatkan köyünler taptıp gelgeleyin. Hıncanга şakol paydalda todargayları bile Irkutskaya kudumcusunda toz preyit huarlık pajnarının çurtaşları bile Dava 24 telekanalдың ажлыкчылары ужрашкан. Она по воды струйка или все-таки нормально? Нормально. Жалоб у вас нет, да? Нет. Todargay homodalдар кирбейинда болса Иркутский микрорайонның чейди муңажы кижи саны чуртакчы чонун чогур негелделерге түшүп турар арык су биле хандырар сорулгалы чаа насос станциясын тудар ажылдарыны чордарын Тванын баштыгы Владислав Ховалы регионның туду ямызынга тааскан. По данному объекту заключен контракт. По объектіға марыштырт керейіні бастион кызғарлаттыңан қарсы алғалық нитлел біле чарып алған біз. Подстанцияның табан тудушылар салып кірікпен оң біле чергелештер трансформатор подстанциясының табан салыр ажылдар чорып тұрыр. Амгы еді по объектіға керек тудук материалдары болғаштың техника садар ажыл чорып тұрыр. Су ағар қолайларыны салғаш оларыны чоғур угланышкынжы тудуп чордар ажылдар егелер. Будут поставлены трубы, соответственно, и начнут выполнять работы по прокладке трубопровода. Уктудук объектисин ажылгал жапо жылдың ноябрь айының төнчүсүндө кийрери планытынган. По бүгү ажылды 4 түскай техникалы алды кижи потандырып турар. Заключены договора по поставке оборудования. Материалдар болғаш тері кереселдер біле қандырар керейлер чардынған. Материалдарды киір сөйттіп егелейін, қолайшдарын көріп тұр борсылар. Складта база немей ажылар, қолайлар бар. Неделеде 2-3 машина полиэтилен материалды қолайларыны киір сөйттіп тұрар. Нитизи біле төлевлел Йозгар магистральная Иркутская кодумчуларының болғаш Южный башня микрорайондарының четкілерін тейірбектелдір кожары көрдінген. По арганың эки таласы тейірбектелдір кошкан қолайларға су турнукпас үргүлчү агыпчыдар болур. Авария болгон таварылгаларда өскө керегилечилеринин су хандырылгазынга тегбен чугла ол тадаргай девискейлеринин суун өжүрттер болуру таармынжалык. Данный водопровод и повысительная насосная станция. Шакпо су дамжылгазынын чейри болгоштун насос станциясы су хандырылгазынын магистралын тейирбектердир кожары өт айылынга удур нормаларны база хандырып турар. Спутник микрорайонунун адаанда турар насос станциясындан үнген Шакпо су хандырылгазынын чейри 10 улаштыр Эрзинская кудумжусунун өрүк көдүрүлүп дүнген. Оон Эрзинская тургаар чорткаш тийлелгенин жеден 5 жыл ою кудумчу же үнүп келир. Оон насос станциясынын улаштыр туткаш Иркутский микрорайонга кошуптар. 75 лет победы выходит на повысительную насосную станцию. Отсюда, соответственно, будет прокладываться дальше вдоль этой улицы. Кахим сурның девискеринде Преображенский микрорайонда чортнуп турар ниити тудуга жылдарының бир объектизи су тамчылгазынын четкилери бар су узар жеринин тудуу болуп турар. Шакпо тудук тоосту берге алды муң ажы киши чуртаары көрдүнген чаа микрорайонда чурталга пажындарын болгош өскө давран сабаларыны төпчүткен су хандырылгазынга кожуптар. Преображенский, он двухгодичный, и Агдаврак у нас также. Преображенский микрорайонның туду ийишил уламжылар. По тудуглар арык су деп программа биле поттан турар. По жылын 604 миллион акчага 5 объект тудар ажылдар планаттынган. На общую сумму 824 миллиона. 2023-2024 жылдарда Кызыл Актовара хорайларда болгош Кызыл Чедихол кожунарда су хандырылгазын чорудар 5 объектиге туду болгош септелге ажылдарын чордары көрдүнген. Чурталга бажыңы болгош чуртаарынга таарымжалы хорай хүрээлеңи национал төлөвлер биле поттандырып турар. Наталья Маспакол, Чинчик Ашпагол, Буян Оюн, Буян Монгуш, Азамат Очур, телеканал ТВ 24.